Hayırlı günler. Bayram bilen. Atınız var mı? Atınız baylar. Onun adı şef. Dayıma. Maşınlarınızdan işe at kişi. Uruluysuz malla. Kişisinin alsak çıkma. Uruluysuz malla. Yok, biz olamıyoruz. Sıram inşallah. Teatrımızda bugün yübileyi. James, bayram bilen. Bayram bilen. Siz fotoğraf mı? Şulay. Şöp. Seni düşürürüm. Min birde bulime bir şatma. Bayram bilen. Allah bize minut saydı. Allah bize. Алла Берса. Я целый день старался учиться, вот так получилось. Поэтому мы знаем, какая тяжелая работа у актеров. Я не мог вам хорошо сказать сейчас по-татарскому, извините. Попробую по-венгерскому. Boldog születésnapot kívánok a színháznak és minden város lakónak. Я сказал с днем рождения театру и целым городом. Поздравляю этот театр, этот город с театром. И хочу сказать, что, видите, тут разные языки. Сегодня и по-татарскому говорят, и по-русскому, иногда по-венгерскому. Но театральный язык – это универсальный язык. И когда я сюда пришел, в этот театр, я почувствовал это. И этот универсальный язык, он помогает всем нас друг друга понимать. Бекзур Ахмад, что меня так приняли. Я хочу сказать большое спасибо Фариде Багисовне.
Хочу сказать большое спасибо целому коллективу и целому городу. Я уже отдельно не буду все имена говорить. Бекзу рахмат вам всем. Давай мы с тобой постоим здесь вдвоем, а я пару слов скажу. Баналь сүзләр сөйләтсен килми. Әлбәттә, сез минем хисләремне аңлыйсыз. Менә йолдыз сагаты диләр бит. Менә бүген безнең театрыбызның барыбызның да биредә эшләүче һәр кешенең йолдыз сагаты дип кабул итәм мин моны. Үземнеке дип кенә түгел. Минем менә дигән шуннан да искиткеч талантлы, искиткеч тәрбияле затлы актерларым булмаса, сез бу сүзләрне бүген сөйләмәс идегез. Алар шул кадәрле үзләре турында югары фикерләр ишеттеләр бүген, һәм ул алдагы 80 елга аларны күтәреп куйды тагын. Сезгә искиткеч рәхмәт. Барыбыз исеменнән, коллективыбыз исеменнән, әлбәттә үземнең исемнән. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, театрга мөнәсәбәте булган һәр бер кеше бу хөрмәткә лаек. Әлбәттә, кунак театрларыбыз, кунак кына дип әйтсәм инде, без бер гаилә булып яшибез, гел бер-беребезне күреп торабыз, аралашып торабыз. Шул кадәрле менә ераклардан килгән Оренбург аксакалыбыз Рөстәм Абдрашитович 18 ел театрда эшләгән шул. Әлмәт театрында эшләгән шул. 18 бит ул. Менә миңа 20 була. Совет урамы, ул да бурмалы, колганнары кыска. Нибары 7-8 урамны санарга мөмкин. Бу әлмәт бик зур түгел икән. Башка авыллардан сату итә торган ярминкәләре белән генә аерыла икән. Авылны төзекләндерү белән берәүдә шөгыльләнми икән ди. Кайбер урамнарны язгы ташу бөтенләй басып киткән. Юллары пычрак, көчкә йөреп йөрмәле. Минем күзгә ерак түгел җинак кына 6 почмаклы калай түбәле бер йорт ташланды. Башка йортлардан нәрсәсе беләндер аерылып тора иде. Бәлки аерылмагандыр да. Минем күңел күзе аны шулай күргәндер. Бәлки күрмәгәндер, белмим. Мин уйларыма чумып кымшанырга да куркып тордым. Кинәт нәкъ шушы йорттан агарып килгән мыеклы усал гына бер абзый чыкты да миңа таба килә башлады. Bek Kırklık, Aziz Sattarkulu. Ey anladım. Ozanda Esmana bilen kuruşkan idi. Ol mena sizden Dinçilik yaptılarını unutup durmakla kilerinde. Ama bunday sabahlığı bilen başkalar sekmesinde bulunmak gerek. Doğru ağrınızı ne olayıp bildiğim İbdaş Alap. Siz diyenler sizde bunun işleri şu an bilirler. Oşoy. Ele ona bakabilir
Bilmem şu. Aşıydır mı, yok mu? İptaş Halepov, sizlerle ittirmek işiniz yok. Suflör, bulunsuza niyeme. Neger? Tazar, cemaat. İğrenirsiz, boşulmaz. Yani baba, başladık. Alo! Alo Titranya Feyze! Feyze, Titranya! Bayın kapat verelim. Bayın kapat. İptaş bayın kom siz mi? İstemisiz. Bu sizge Lenin safhasından Ceneyi var söyleyin. Ye uzattık başında uzattık. Yemine yapsaya tekip de giderler. Bilersiniz mi derse İptaş bayın kom. Yanılma Sabir Yarulin durumda ben sizge spravku yazmış verdim. Onu prikroylarına bulsa da kaldırıp durursunuz yine. Hadi şimdi yazmış hiç mi keçiğine bulsa da. Yok. Uluyduzdan mekanikten, başçekistan, demirşiley, anlayayım frontkada anlayayım. Azıcık işte bir direktifler gibi 16-18 bunda iş tuttalar. İptaş bayın kom. Anlayayım palaşıyında bir yok şanlıyım. Kışkırmadınız bina. İptaş bayın kom. Kışkırmadınız bina. Şeleyfa siz de buradan işitmeyin. Ey Xudayım Mürşidaba! İşmasan bir iki ay sonra gitken bulsa da belki anlaştan bulur idik. Belki yazılıştan da bulur idik. Bizim de indi pişmegen, kız balağa kileşmediyen bulup yaratkanını sizdirmedim de kuyununda üstüne tuzgunsam da. Roy. Kıratma. Ey Mürşidaba! Sen bilesin, sen bilesin. Bul bit, Olmaz dindi. Yobalak kuzulsun sanırım. Şunu oyanlardan loktuk basıp yürülerine kadar çıkıp pişirme. Yabalak kuş şu, yabalak kuş bulsa da yüreğindeki merhametini kurmedi de, sizmedi de. Doğum yüreği doğum senin sabirin. Şanımla altınım, eğer de suluştan isen sağ eğlenip koysa, yalkınlığına eğer de suluştan isen sağ eğlenip koysa, yalkınlığı yaşlıgınlığına değil, bütün ömrümünü ona bağışlar idi. Sabir bir bu. Nine misin ne koşup şırlar şırlayı? Eyye! Şırlar şırlayı! Ormanda koraklar kuş, atlarını koraklar. Reskitebe sin kalasın, terezen hoş koraklar. Zekiyem gülkeyim, asıl kuşum sandık aşım. Birden kişin senin üşüm, üzürlüm zekkeyim. Zekiyem gülkeyim, asıl kuşum sandık aşım. Birden kişin senin üşüm, üzürlüm zekkeyim. Hey. Sinan kadar çocuklu elle başa sağırlar indi. Zekiye. Uzaklama kız. Ey yıvıkay ağız yapılağana yol. Gider vakıdan jitkeşkide, Zekiye ünür. Zekiye. Kim diye? Yaratan. Abi, şellep. Kavga bizim turunda edirgen gerek. Elmet tiyatro truppasında yona kişi Kamal Halep. Suflör rolün oynar. Suflör tiyatro oynar. Gelecekte ona suflör gına bulmasın diye. Gelecekte matur birsinden bir soğuşlu tiyatrolar onlarga nasip olsun. Eylemiz üzerine ol şahı kadar. Bu kiş benim için çok sıra var. Bu maşinalar temeli bizden kayıp. Bizden bir ülke, gülüşümüne tuldurmuş. Ağzını insanlarımızın barları. Sen çaya var şimdi rakmaları. Şimdi rakmaları. Bu
Осына мәхәббәт жырларын тізген ғашиқ мен ол. Тудаш, көй иесіне өзіңді білектен дедің. Оның бір күтуш екенін білгешті вағдаларың күшіндемі? Кел Хамдия, бір күтушінің ғышқын қабыл етіп, изгі көңілі білән илләрден даны. Мәхәббәтіме, шығарған күйіме бір ғақ, бір бөлек сұрап келдім. Хамдия, кел Хамдия, Хамдия! Силен кесіне барып көрдің ме? Келді ме? Келді Тудаш. Келді. Матыр сіз әйткен ауызыңыз сүйген ярымды көп бандырсың. Пайдам, шақ демірем пайда. Міне мен ол Тудаш. Мен ол. Сүйер болай өшмейсің сен. Сүйен Тудаш. Керек ме кел. Сүйен Тудаш. 3 күн ішінде көкірегіме түйін болып, үлгірген сіздерімді бүгін үшін. Алмас қол, қашы олды есігіне түгіл. Күзеге башы қылман қылым. Деген бәрбәлерді бүгін жылдыз қылып болдым. Ұятсыз. Менің кешіға берген рәбдәмді өз пайдаландырмақшы боласың. Біләсің мен сені мұның үшін не ішлетем? Әдәпсіз. Мирза қызын күнің күрбасы алғанын білән қорғайсың мы? Алтын езікке ялланып кетіп тағы зұррақ көләнге қызықтың ма әдәпсіз олай? Күтуші башың білән шундың нәфескелер түрі алыңа шанығылар деп ойларсың. Күзімнен юғал. Мен күтушіңнен түгіл, суға шыға. Құрлық шекер. Тудаш, вағдаңа жаным сырын ашты. Соқ махаббатымды қиянат шет есімі білән ұтамасын қар. Хамдия. Түгіл, Хамдиян түгіл. Мен бір ялғаншының Хамдиясы түгіл. Ісімі кей шығарған шақ өмірінің Хамдиясы. Ярым деген Тудаш. Бәқітім бәйрам етсін. Түгіл деген, аяқ астында жаным шықсын. Керек мен, юғал өз алдымнан. Yaxşılıq qayda düşür. Yaxşılıq şeydə ana ayaq astından ana qırılma. Yaxşılıq qaç. Kişidən gəlir. Хорошо, yok, evet. Bu yanımdan Amin. Bu palto olmaz, ikinci palto söyler, sonra üstüne ayağım. Barazan ilkler yapmalar yerden başlıyoruz, yarayım mı? Ne bu? Динарабый, Багалин Хусейновтан сөбілет режиссерлар болмағанмыны? Болған, әлбәттә Ризван болған, Ғали Хусейновтан соң аның қол астында эшләгән, Ленинградта белем алган
бездә Әбдрәшит улы Абдуллаев эшли. Ул инде бөтен игътибарын яшьләргә юнәлтә. Ул елда театрга килгән яшьләр бүгенге көндә театрыбызның өлкән буынын тәшкил итә. 1990 елдан 96 елга кадәр режиссерлыкны Зәкия Туйшова тапшыралар. Бу инде театрның мәдәни дөньяга кире кайтуы була. 96 елда сәламәтлеге какшау сәбәпле ул театрны калдырырга мәҗбүр була. Добрый вечер, дорогие друзья, все, кто сегодня пришел на этот праздник. Уже много было сказано, на самом деле, с этой сцены. Действительно. Elbette haklar bayram kutlu olsun. Çünkü Ahmet Tiyatro'nun başka birisi etti. Bu Katarası'nda kadar tutulur. Bütün Rusya Federasyon'da da aldığında tiyatrolar prestijli sanırım. Hem kimdir etken indi haftanın hatırlayın. Tiyatroya bulman halık kınan millet bula, tiyatroya bulman halık ilet bula diye. Şuna göre biz Kalabit'te ben tarihin Halkı Sakız Tiyatro olup başladan Avul Tiyatro Ali Ahmet Üzü'de olduğuna şundan sonra şeker bilen birge iskem hem çalıştırıp kılasan tut bilemeci ayrılması gibi. Hazırki mümkünlükler elbette o bizden orada gelgen sanat şekillerine kazanmış ki ilekmeye nasip olmadan. Lakin Beşik'te mümkünlükler tabında
zorrak olsun, icap etsin. Elbette çıkıp etken tiyatro kiyimlik içinden başlanadı. İdris eşliğinde bu tarafında. İkinci tarafında benimce tiyatro var piyasadan başladı. Benim de bunu da yazmışım, dramatolog olarak ayten. Bu meselede fikirlerden bırakalım. Televizyonda fikri, bütünce olarak artistlerle fikri, bütünce elbette piyasayında olan yazmışımcı dramaturg fikri, lakin spektakl bu örlegende yine o kolektif hizmetke eyleme. Çünkü ama bir küp rejissörünün de elbette hazırında rejissör tiyatro, geçelim atırım tübül. Lakin marhum büyük rejissörümüz Marcel Sayıncanov her çıkışında tiyatronun umurtqa sebebi artistlar demekti. Hem artistlere rahmet eteydi. Biz de rahmet ettik. Hem elbette rejissörlerine, tiyatro istekçilerine, uyuşturucularına bir küp kostümleri var, kompozitör, ressam, tiyatro, spektakl bu bir küp ülkeden bir küp sanat taraflarından bir zor hizmet rahmet alarlar. Men elbette tiyatro edebiyat durumda tefsirler, bir uzak siler edim, lakin yanında küpmede söz aytildi. Anlaşılar olsa gerek, biz bir zor rahmetli Feride Hanım'a da onlar spektakl kuyu müzik edebiyatına popüler başladı, Tatar dramaturgiyasını. Eğer var ayrım bizim olur şairlerge, yazıçlarga başlap edebi müzik kompozisiyalar şeylerine Marcel Aliyev'e başlanan kişiler dikmek istek olan. Hem göbeli yazıçların icat işlerini ötkərədə Erməni tiyatrına başqa elbette göz aldığına götürülə qıyım. Yazıçlar Birliği ismindən sizni kutlayım, biz sizin bilen, biz birge. Hazır indi, mende bilekli bilişine geçmekçi olan, men indi başta deputat olarak bana Ferit Muhammed'in yükleme bir verdi. Devlet Sovyeti'nin rahmet katları var. Şularını sayışları tapşıran da nasıl yazıçlar Birliği'nin bilekler geçelim.
Uyuşkan teatr өз тұрмышында көп нәрселерді көрді. Енді ол соғыс уақытында ұйышқан дейді перестройка деген уақытты кешірген. Bir ilde ұйышқан болса, қазір екінші ilde yaşayды. Most múlik pontosan, engedem, hadd menjen. Szaladjon kifelé, belőlem gondoltam egyetlen. Nem vagy itt jó helyen, nem vagy való nekem. Villámlik, nem dörög, ez tényleg. Látom, hogy elsuhan felettem egy madár. Tátongó szívében szöges klóm, csőrében szalmaszál. Magamat ringatom, végül adtam egy harmadban. Az Isten téged.
güte şularını tutup alasın. Yaşlı ömürler bitkizler şu yaş köyün şekile kolasın. Okulular yüze zenger güte şularını tutup alasın. Yaşlı ömürler